Shillong tir formula koborok to the target ni bukakti nang na ang tini kaisa kobokmong tini 22 6 March 2024 ni sala nang na ang Shillong tir formula koborok to the target ni bukakti nang na house line ang narong na ang rika provide khairika 0135 abo norok normal pela khadi chaja khakai tai hitorika nang na ang 0/3 ang ajaga nang na ang guti tang provide khaliya ang khaina bo thangye guti na ase tini 0/3 no hito thungli normal to 0135 rikang nong no nora aron bisingo nora chaja khai thangmano tai target jakhai nora ani to target mo nong jago house line chaita klai jago tai normo chaja khai like kaisa khaini tapok di bayasa nong nang Shillong tir formula koborok to the target ni bukakti nang nang daily chaitok tongnai success khainin bagai nong nang kolomka tai like khainin tapok di subscribe rok khaina rok tapok di tahok sang ang sanamo sangwa haisi 665 kango miata khela game of house ending no jor ending nai an video kosambo ang rijak abai kai nale thengdi hinai nong nang jor bejor nai bo thanglai di ang nong na jor bejor nai nang mo provide khayo joro bo bongnai bejoro bo bongnai hine house ending ang nong nang provide khai tongo jor house jor bejor abo haiko bo thango Shillong counter ni borok rok ang bagina ang nong nang sob somai no ang jor bejor khaino nai rio nong nang provide khai rio tai norok bo naidi jor bejor khela borok abo haiko thango borok counter ni borok rok bo ga bejoro ta tini tinta provide khaikya 135 abo bejor ang nong house rika joro ang kaisa ni rio 0 house no gai total house line charta kalaikya 0135 normal khai di hito hanggang jor kaisa rika 0 house bejor kaisa rika 3 house ga bono thank you so much ani viewers rok no audience rok no ang hambai kolomoi phara tini jote asung nongkha।